usiachake kuomba paske probleme na jimultiplie maisha yako. Paske yenye mimi najua kwa Mungu probleme plus probleme ni toujours solution. Kumbe ile probleme inaweza kuko unapitia kila siku. Unaenda kukanisa naomba. Me probleme kona zinuka. Kazi inaweza kuwa ni kuishia. Bwana anaweza kuwa amekukimbia. Lakini Mungu bado atakukimbia. Anangoja wakati yake takapofika ili ukubwa wake uonekane tena katika wanadamu. Maana Mungu ni Mungu wa wakati na majira yake mwenyewe. Anakuyaka kwa ajili ya kushanze kila kitu nilikuwa imelala. Anakuwa niko pale kwa ajili ya kulamusha vile ambavyo vilikuwa vimepotea katika maisha yako. Pengine ulishaomba sana kwa ajili ya afya yako. Ulishaomba sana kwa ajili ya ndoa. Ulishaomba sana kwa ajili ya kazi. Lakini nakuja kukutangazia asubuhi ya leo, usikate tamaa. Maana kuna wakati ya Mungu iko nakuja kwa maisha yako ambayo ni wewe peke ukukua unajiandaa, ambayo wewe peke utasema hakika Mungu ni mzima. Ile wakati unaona kwako kumeisha, sio wakati Mungu anaanza kujitukuza. Sababu mwisho ya wanadamu sio kwenye Mungu yanataka anzia. Kilichokufa kwenye maisha yako mbele ya Mungu ndio kinakuwa kiko na uzima. Haleluya. Acha nikwambie, Yesu angelikuyaka na Lazaro kwa mgonjwa, Yesu Yesu angelotaka manifeste guérison. Lakini mbele ya Mungu guérison ko petit problème. Parce que palikuwa walishazoea Yesu anaponyesha minani kwa magonjwa. Na alikuwa anaponyesha wenye maisha kufa mia bayazikiwa. Kwa kufa siku moja alikuwa kuna mafufura. Lakini ili Lazaro alikuwa ameshafanya siku hii. Sasa Mungu anaenda kumanifeste guérison. Sababu Yesu angelifika pale angelimanifeste guérison. Sababu kuna fasi ambayo Yesu amesema, mimi mwenyewe ndio ufufuko. Presence ya Yesu kwenye maisha yako haimanifeste guérison seulement, lakini presence ya Yesu kwenye maisha yako ina manifeste ufufuko wa vitu ambavyo vilikuwa vimekufa kwenye maisha yako.